Guys, nah, nanti jadi yang kena. Karena sejak kemarin sore hujan terus sampai angkat ke Kamanasu. Kamanasu sa berapa eh? Hello kami mandi. Nah, masih bersama Kadi pada bergengsi. Tak ada sama bergengsi kita Kadi lah. Beda bergengsi Kadi dengan kita. Meluran dong ini sudah. Pelaut TV sangatlah TV masih bersama pelaut. kandungan lo tidak jalan. Kalau jalan mereka. Jalan. Saya mati pengen tak jalan. Jalan. Sudah mulai bersih. Mulai bersih deh. Oke. Cuma CTP di sana. Dalam saya tenda lang luar. Nah, anu kayak tulang. Anu tole itu mati. Halo. Mantap. Dia tulatan dia tuh anu. Sonekin beran penting. Iya. Dan dua kapatnya maalala na Jona kande pana patangyara pana kande katongkona. Dan na dalam pio si pakande be puna tongko. Jadi angkai. Yate pala isorong palem mana ko bebo. Yate di sorong palem malem toko. Yato kita jawi bebo ta pelisun ni pala sasamba ibe toko. Iya, kemudian kami datang itu rapun. Iya. Oh ya tu lentong kena kami datang ke tu. Pandemam itu dong. Komendan. itu oh. Oke. Akan salam bekin deh. Oke, pergi. Ya, betul makan tu dua yang pergi. Oh, tak apa. Saya pada minta abi. Semoga jaya terus. Oke, baik. Ya, aku semangat. Amin. Dia mudah lele. Baik tapi kamu kalau Oke, Abraham Aram. Oke, mana dia itu? Selamat pagi, Om Pit. Oh, tiba.
Sari ini, kamu tuh otomatis. Dia tadi. Apa ya? Musuh kan tiap sore kan duduk. Oke, sekarang. Pit itu almarhum dikebumikan kapan? Lusa. Besok sama Panggoro. Lusa di Kipetanikan. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi, Nenek Andro. Aduh, Iya, sehat. puji Tuhan masih Puji Tuhan. ya. Masih bisa Ya. melihat dunia hari ini. Iya, ya. Hari kedua sekarang. Hari kedua. Iya. Mudah-mudahan lancar semua. Mudah-mudahan lancar. Ya. Ya. Oi. Halo, Tante Indra. Ya. Oke. Mantap. Mana kah? Lihat sini ya. Oh. Kok banyak goyang sih? Oke. Ya. Makan mana? Atas sini sarang. Ada apa benda sayang kan? Iya, iya. Tipe masaya kita ke Yang sila. Iya. Biasa ku bantu kalau suatu Berapa hari ke Cerakan? Jadi Ini 5 hari bersama hari Minggu. Ntar dalam waduk ulah tuh. Mudah-mudahan. Berapa? Lalu hari ke saya penelitian kok gitu. Kapan di? Iya. Disiar ada arah buku mendaftar yang dulu tak? Nah, boleh ya. Sungai darah, sungai tulang. Halo. Om Edi, Tak apa itu jongkos. Mantari, Mantap. Mantri. Lam mulu lantang tahu. Ini merokin. Ini apa tuh nama kampanye apa itu? Pegawai. Iya. Karena makar-makar itu protokol dari CB Melayu. Ya, kaiso. Tay, ada deh petugas yang bagian penerima di tidak tuh na komen. Adakah Bapak Uskup John Likwada di situ? Sudah kembali dari Makassar. Oh ya, nah ada kemarin dia ikuti ke live tadi malam. Jadi dia pimpin ibadah tadi malam misa. Ada tadi malam itu. Dia pimpin misa. Iya. Pagi Opit. Oke, selamat pagi. Hujan terus. de sangat Opit. Mulai sore sampai pagi nih. Sore sampai pagi. Iya. Jadi urang taruh ya Opit. Murah piparian le. Urang pesta iya me pare tahun di lampio sia tongko me pare tongko na lampio. Mulai mo. Sia dia rura. Siaga urang piparian. Urang piparian. Pasti biasa sebentar itu. Iya. Siapa tahu ya? Ya betul. Ada pong. Siya mo na mo pa dito di Oh. Opit. Bapak Adi Pak, pendul dua pala yung rute. Yang kelima Opit. Nanti teman-teman ya toh nanti Opit bisa dikirim supaya mielian minyak yang mahal Opit. Iya. Nanti bintangnya bisa semakin banyak. Opit sudah mulai diurut tangannya ini. Iya. Jadi ya toh mikir keluarga ada berkatnya tidak apa-apa kirim bintang sama Opit supaya lo ku Pak Paris satu anu dokter anu itu Opit.
Dokter tulang. Dokter tulang. Iya. Nanti teman-teman yang ada di grup Toraja Unik, Sangat TV, bantu Om Pit kirim banyak-banyak bintang ya. Iya. Terima kasih Om Pit. Oke, Delon, Supaya Delon Joming. Selamat pagi Om Pit. Salam anak Kupang Marno. weh, salam balik. Oke. Weh, salam balik. Oke. Weh, selamat. Saudara sang kirim itu bintang-bintang yang ada berkatnya supaya lo kupak pedampian tu Om Pit. Om Pit itu tak kali berliman Tak akan liman sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun tidak pernah tidak pegang HP. Anak Pak itu orang 5 nanti deh. Boleh benar teletek kanan. Iya. Iya, taruh kosong. Nah, bagaimana Rakernas? Kan kok keputusan rapat di Jakarta? Oh ngano, may kepala mga marapat lang ke Jakarta na tayo tadi keputusan tayo pa na disosialisasikan. Apa tuh? Keputusan yung ano, Rakernas Oo. di pusat. Selama 3 hari di Rakernas. Dia kembali ke Makassar. 50 lebih dari itu, 50 dari Pas hari Minggu, ini cuma Rastipa. Salam lako Pak Lemang. Oke, Elpis Pini. Oke. Bagaimana nih kamera? Selamat berjumpa kembali di Ampan. Nah, bagaimana keputusan Pinalo cek itu. tadi mau? Oh iya, tak apa mana keras nasdem. Oke, salah dengan kepala beruang juga. Oke, kita pergi ngopi-ngopi dulu di dapur. Sudah betul. Berlek aja di pira bulan perampo. Saya pawang kedai. Bang kami kabur nene. Nah, mana mau mulai perampo. Ada yang udah pin lah. Tapi mana tuh? Ini ya. Ada perkara dulu mana kan? Tadi perkara dulu. Tarik kemampuan. Itu udah mengape mau susi. Ya, saya tahu. Ya kamu tuh. Mendapi itu dah. Iya. Oke Abraham. Salam lako Polisa sama Indo Tono. Oke. Amos Telu. Selamat pagi. Jangan lupa bahagia. Oke baik. Aku mau mantap deh. Iya. Hah? Aku mau mantap. Iko apa manta? Nauran na. Aku tangguhin lah. Oh, tayo mo tanggoy mo begin na. Iya. Nama kare selama inauran. Pemancat lain aku suruh. Tayo mo tanggoy mo begin na. Nauran di amlambi na. Ay, Tadi tayo tau. pa na mululus. Saya pernah tangguh kita belabina. Tayo luka tanggoy lambi na. Apa naman na riyan? Laman na sulok. Tangguh itu. Oke guys. Oke, baik. Sudah makan. Halo guys. Halo. Sambil Oke, Milana Mary Padon dan selamat ke Jordi Kanteng. Oke, Jordi Kanteng. Sama dedeknya Jordi. Halo tuh. Kapan jalan-jalan ke habis itu hari Habis cuma panen. sampai Jogja sih. Iya, habis panen nanti kalau Oke lah, ya tunggu. kita jual dulu ke Batam baru pakai sewa kapal. Ya, kita jalan-jalan ke Kalau gabas sudah mahal. iya, kalau sudah digiling itu gawa kita jual, kita pakai ongkos ke Jakarta. Oh iya, tahu aku kira di Iya. Dulu tidak. Oh iya. Progres satu. Iya. Iya. Oke. Balik lagi kolom.
Beberapa ada lagi kelompok. Sama ikan kon api hak taruh udah pak abu ko. Mana? Muka dulu yang ada sama. Oh, miko kayak bukan bebe pira yang. Nagkuha di siya pira sama ingat. Jangan. Ada di pusam to ada. Iya. Aku pangkan dia. Oke, kon Indo kan Ebayo pito, ke Kristina siapa? Oh, Christian siapa? Kristina Sama sama. Sama to bang, sotian. Tidak sarso. Sotian. Sotian deh. Apa ya? Sotian deh. Karen deh Bayu. Selama ada Sotian deh. Sotian dan selama aku lako Indo aku ne Bayu. Iya. Oke, oh, berapa itu? Dembe adalah da alam. Iya. Sa Tantana yung may masama. Oke, Mi. Tulo pa dito kopi dulu. Dia berkopi ti. Mana gelas deh? Oh, oke, mana gelas? Oke. Sampai sama aku lako tanteku, sehat selalu. Oke, tanteku. Oke, baik. Christian. Oke, wala begitu patian. Oh, masih Pak Adun Romar PKK dulu ke lah. Iya, Kurang-kurang apa kerja? selama si Adin di hotel Lubangka di Saliwai Mana. Bagaimana Silandak Mario di hotel Tarapana Mangira. Nah, Lah tadi menganggur semangat dengan gua matuan antara tipe perayaan atau di pangpalidan ini dah kumpulan Nabatara dua. Dalam hendak penama pulau bodong bintik lah sunat tentang kian hari. Napa secara masak ke masalah nasa kana pasiloluan inde gulang mabiada yang gamairi. Ta burungi tong kapadage de banuan ta masalah nasa belum mengkonten adalah tak gamairi dalam saratinkan. Tentang nolak aku malolo ketiran kanan mandak tang kelok-kelok tumete tampo batingkang tang rampo tang kita doleng tege. Tentang dia sokong tongkon yang lo lenggok kalau disungikul langsung mulai naik dedao gaya ngesiosok tarapang situran tadi tu pandang daute. oke, selamat lagi. Kanan Pio, oke, Pilihan Mary Penondan. Selamat kembali. Jadi para pemain lagu kita mintu solanasa lagu kita mintu untuk rampu si kambing kurang nasebo sulalong tebe lumba-lumba dan tebe taruhan sampai bangsa kamu kaleta ini dan bapak panganan ondong raga lagu kamu turun itu nanti tangan abang kita medoras kanaria ada si turun BKK sama kurang malutena iya untuk pada pesaka kaleta lagu kita mintu solanasa tulang nala katanan nanti ratu mingkana sarang pada pangalainan iya jadi tabi rokote babangan nanti kadongkonan na besulun anto Mario lagu ko tabi ta patanaran pataling aduang ta masolana sang ta palidan maya-maya suling sayo kata kilangan laung kambil santun sangat rata do mitongkonan kada kilan ni kelang kabirin di Bulawan ini demi bagan tanan Bulawan ta laung bahasa kagalen dia betul sang citerusan sang tiang karena babang bertinjau main Jakarta rombongan babang liang Makassar rombongan sabong kita batu siya naik Marimbun dan terlepong rombongan Babak Reno yung may Jakarta rombongan sama Reno yung may Jakarta rombongan Rina Masaw Sola adiknya Koperam Debao rombongan Chris rombongan Cristiana Pasaw yung may Makassar rombongan Cristiana Pasaw yung may Makassar rombongan Denny Sola Rina Pasaw yung may Makassar rombongan nasi babang Reni Wone Papua rombongan nama Bang Rekon Makassar rombongan nama Bang Santi yang Jakarta rombongan nama Pak Bos Domba rombongan lagi keluarga Sabong Kopong Kebun Batu rombongan nama Mario Pasang Batu Patua rombongan nama Negoston Leatung rombongan lagi keluarga Batine Santi Benamuan Lampio rombongan lagi keluarga almarhum Desima lah ditombang Baraba rombongan lagi keluarga Batine Sule Maruang rombongan lagi keluarga besar Pasar Baru Lampio rombongan nasi Bapak Serli Kalolu rombongan nasi Bapak Yesi Lombok Tuyu
rombongan na Bapak Dika yang main Jakarta, rombongan na Bapak Dika yang main Jakarta, rombongan na Reno yang main Jakarta, rombongan na rombongan na Dika Pangalinan Batu, siapa Bapak Lemu Joy Makassar, rombongan na Paulus Pasal Batu, siapa Bapak Romeo Subang, rombongan na Dedi Solarita Pasal Makassar, rombongan apa dari Solarita Pasal yang Makassar, rombongan apa keluarga San Iglesia, rombongan apa keluarga San Iglesia, Ayapura, kalau rombongan apa Selalu. Oke, siap terus. Nak Karol, tak mi bengkang gol-gol nak kita lah. Untuk ada Bayu. Silakan akan memberi nama kita nama rombongan asal Oli, Ampar Marua, rombongan Paling Oli, Ampar Marua, rombongan asal Kalolu, rombongan Bapak Aron yang Jakarta, rombongan Bapak Aron Jakarta, rombongan Bapak Jane Shepon Makale, rombongan Ratu, Tagari Bebo, rombongan Nani Amos, Kongkorang Tongkong Nian Kaliatu, rombongan Nani Meli Shepon Mampio, rombongan Nani Akil, Pasang Corona, rombongan Nasane Liki, Nandete, rombongan Nani keluarga Bapak Ripin Yobenabire, rombongan Nani keluarga Nani Alpin Leatung, rombongan Nani keluarga Bati Sane Sente Benteng Lepong, rombongan na Nenek Ani Liatung, rombongan na Bapak Boston Tombang, rombongan na Nenek Nesa Makassar, rombongan na Edi Basau Soladina Makassar, rombongan na Nenek Yamta Solam Ampona Nanggala, rombongan na Bapak Risna Tandung, Tomorrow morning go to Komala. rombongan na Nenek Angel Pasakatu Patua, rombongan na sa Mutasi, Berketemu saudara, sister, rombongan na keluarga Bapak sister, Malesau, Malesau, rombongan na Tanita Leo, Ramba, Seneria Penapura, rombongan na Ramba, Ramba Baine, rombongan na Budi bersama Dika, tomorrow morning, rombongan na Gerito Solayu, rombongan na Dokter Angin Pangalinan, Kader lagi dari mama, langsung anu sama tutup lagi. rombongan na Jakarta, rombongan na Mama Eli di Jayapura Papua, rombongan na Bapak Mode Yung Merembon, rombongan na Bapak Grace Jomai Malang. Silakan rombongan na keluarga Bapak Sandi yang Jakarta, rombongan na Emi Dandirero Jakarta, rombongan na Bidan Sulastri Lampio, rombongan na Tante Chris Manting Kelolu. Jadi yang sangat tu rombongan tu menggali sabuk lah pelaksanaan kalena lah bagi dan ketongkuan. Jadi untuk tu rombongan tu menggali bangsa domete tongkuan kada. Iya tabe kagaringan kalena ta mangalainan jong babangan jong mai ta marombongan. Saya tak ada. Oke, Asmira Wati. Selamat. Salam semua untuk pengakalan Pio. Okay. Halo, Ben. Seki. Bar kamu lah Seki na masay ko pa ade. Hele. Hele Seki. Bar mo lah na ade mo pa ade to isa. Mo lah to isa. Ha?
Senyum bagi Seki lah. Susah senang, Seki senyum terus. Iya. Oke, buat Seki. Iya, kamar rombongan keluarga Pungkahim domain tadi pada waktu itu. Siapa pang kami ikut? Jadi, Bahaya pun kami ikut bos ni. Dan ada sekali ya. Tak apa ini? Hah? Apa itu engine? Iya. Dari tu kata? Apa? Gaya menang ke tondok tarapang na depan uai mata tampak damuk limbong tawalongi tipa turu-turu tu mama dote yang inang-indah tu nanti parok reto leaga dote sondong pulawan atau di garaga masuli itu di kombong dalam buku. Keden posisi salamang masih dapat mimpi. Langan urata balean siar umpo paminta siroro. Keden posisi salamang masih dapat mimpi. Ladi patung pami tondo, ladi duang dia pami patang rabuk miradika kombak di sosoi moran. Hei, masar rona lila-lila mendelokna lipa-lipa. Ranami penama bulu bodong soyang-soyang anak sunga bentang dia lari. Ungkor kolondong sama paduan anak puting tian kalak baru anak aku bak bana limbang aku pintu tuan liku. Tuh sama basen ini sangkala panda. Nah burung si bukan randal lagi si tuan lelean dorang. Si bukan bak bana limbang si tuan pintu tuan liku santa kasalle. Kumo ilang senga kede pedian dan ulelean inang lain to di palung pun di bisara. Ada manda di bemporian manda dau banuan dede na bicara bintin di benta di kantali mangalak dawe suan na kodolo na kodolo.
Marokala sambuan pisi mengkai dengan lalulungan lumu. Iya rakan darasina dia mote maallo tote motori ni mula anda dia mote kulla. Pemarasa unggaraga sangke deran. Umombo sama tiang karam. Tiba sema rokote lubaba. Disalisangka dibantu kubati lagi rokote. Aram pangadidaran dan palelean deme anak pangaluluan sangka. Anggus orang koti lagi di garang ama suli. Di kompo mana rambutu. Kau Allah sama tampana, dintoen sanggaraganna, ratu lagi sama bakna. Anaka pare nangka. Bongsu pas sasaran kuyu. Woi, sikor kolondong lamai panuan ini sikutintian kalak lamai kaisungan tololona. Tu mami silele patungkon si dan tikurin di sini Bandung. Taruk gulawan na tutikan dugu panganan gala tutioton tutuman non rara. Taura kabalayan siaru umpolo paminta si roro ke kakek kalian makdan dan narinding daun itu kesapan kuah. Taruk kulawan na tongkonan parara lalu sukan daurena siapong sok rumengan lamai tongkonan di pak bulungan langan siayo kalamba si warung barana taruk turiyang na sari bunga lalu sukan daurena dok sok tatiga kalamai tongkonan di orang tiumbak padang ri patua pada loson lamai tongkonan ri pasang batu. Siayo kalamba si barung barana taruh kebulawan na datumuane lalu sukan daurena tau lili mata kali lamai lili na padang ri bokne taruh kebulawan na siap pemapali lalu sukan daurena sindo koro siayo kalamba si barung barana taruh kebulawan na marabiyang lalu sukan daurena puang pagunturan lamai padang ri bebo Laku lambi tonaya hulunna salu kalua tondon karo pokona minang alambe tondo kona ulai salu nah tarigi minang alambe iumba daya mai padanga toanan karo pina nalini nisak bakbana to dibagi banua ditoke to dikatayanni tongkonan diangin landi landri ditoke landi randeha makamban na toroy tar kemulahan na no di moda tumuane sabong pata alloang gina makamban duga na toroy tar kemulahan na datubay nerare itong kasangan na diumba padang dinanggala langan duga siya yo kalamba reke si barung barana pantara na kanatoda ya tondo ko ditetuk kapa dahil nan diborong sigan nanan tondo ko na pakasig nag dahil nan nalangkan barani tondo ko na sa mga padondan dahil nan na sa pulut mo lagu kuat at pangarongko tondo ko mo kalebuk patulap baran na dahil tiberu susung pasa matasangan alepungan bulan Tonna di bak dua mure bayang lepengan bulan tonna di sesiar rusan pandan matarik Allah di yumbak padang di rante bau dolo padang di rante mendu pagalimak naraga anggana salurara salebugu di yumbak di yumai pantaran anggrabak di kamatasak angelolohan na ampun lembang makarain tompol alam na pulawang tasaka tompol lamba-lambanan na nane etangkarawan tompet jongan ni pamamawa na datuma kampo tompel London ni sanik kandaurena karain kalambunan di yumba padang di rembul taruk turiyang na la bitombi tuna turiyang na padang ri baraba tondo ko pembasian loli pangitiran tidak si ayo kalamba si barung barana rarama kamban to nakararaka to di pali suraraan to di powari di posina tongkonan layu to di pemenang ngararak na kaisungan pak kalandoan tiumbak padang ri tu manetu taruh bulawan na sarong re
Lalu sukan daurena datumuane lamai padang di tondok kiri. Si ayo kalambak si barung barana. Limbong. Ma bolong. Ma allo temo lante kula di handi. Langan duga si ayo kalambak si barung barana temai pantarana kena lebongan bulan panglolowan na adan matarik allo untuk roy todio padang di Jakarta. Todio padang di popali sularangan padang di Indonesia di Popo maririndan allo dainan di Nusantara di Yumba padang di Jakarta tolo tondo ibe tahu. Langan duga si ayo kalambak reke duga si barung barana pantarana kena arang di Papua, audio bumi cendrawasih. Hei, tondok kuntam pulauan tasak kumpari batik nade tangkarawan tondok kemari di tagana ida masa asakena puang matua pagara toku mongdong malak di tong pasitarana komian lo masake rada duga pasilolon komi gulak rapia dari napoluru utama mata puto kalemi ma'araki daw salebuk tang magi yang totondong tobatangami malo pidaw kaun untuk padi angin kumpulen tege talimpu misa dio namai saun tangga lambi milambi boleh todio padang rimang kasa undetek todio bambana goa ibakaru kamalayan bimana ta kakek deran unno la bambana maros saling lekona indekan kanan padang di bukit misa dio namai saun tangga lambi milambi oleh tolau katonan padang dolok pintu liata kondo wana dua wong tikidainan natalu topong na minai torro melayong ni summa lehali kondo mesio sila paduka na buk minena apa di telindomi mi pakaruk kamalian mi panak tak kakederan milambi boleh lubak malain detong konan uran nallo anak salehuran taram pangana songkaya marana anak tibambang iya lambak anak songkarok pakarambunan tibambang arok komatampu na inayang tadu kalatonan kena bakteng tadu kalaliukum watama ditanggap paduka iya lamaletang di eloran pa iya lamemboko pada katang ladi tule katang ladi manang ngailangan rumpa masalang tinaranna usia opak delandanna anna gaya ngatona basa tara pangatona turo irung bulan di baktengina lamen nangin modik kak kombo kaling puru omi entah malu nalapan dengan tulang diri saungan barang di langit anda makbuk gua rempo anda mau tahu dia ngomai undala kampara pakana solat kombo mosirwan liling botol beton dengan nenek mimpo nenek tibu tamben pada tedeng modai loli motor dolo apa deh piamani tang nalambing narandan di buduk kita ada detik bakal leng ponani laki-laki kuat aku pakai aku gimana sempurna benar untuk pendaunan dengan nalimpong mo komedi yang untuk balaran nampak naga morintinan tasik komedi yang untuk ramte yang turun naga madandenan yang untuk balaran nampak dia tetap apa ramte yang turun di borong talu tau pindayakna latan yang sindira limbo angga taruh bulan na inde dawa yang lasi mamda berupa angga manang sariana inde dawa tarama lasi memantui dunia kaburang panggan si babanung karungan dia mepelang barang tolo bangga banganda lampalimbong ada saduku lampatasi kisang pati udalian kumua karang puang kasola nasang kakek denam tangga mairi langan ketimbang mak ulo lolo kiran de mau tangge desuan di paranda mak kata lolo petang po
Matakot si kini na yung kinala. Salamat sa sambali imayan ito taling ko bilang balik pangan.
Di ba, papel pa yun. Wala na, pwede. Kami na di kampung niya. Ay. Kuliah. Dalam time. Oh kata. Ada kata. Oh, ini lah, mahal pa, suloki ini. No, kata apa? Kopi sini ya. Hindi, natawa pa suloki pa. Nah. Pero ito kopi, pakita. Ini lo kopi dulu bosku. Tak ada tampak kamu dulu kata. Ano tama sa pende, men. Tak utama tuh pakai dulu deh. Katake lampu lah. Tak ada utama kau dua perusahaan tuh. Tak. Perusahaan juga berbeda minta mana? Mudah-mudahan masuk kamu deh. Selam berapa ni? Mudah-mudahan masuk kamu tu selam berapa ni? Ini surat aku. Iya. Apa tu yang surat aku tu apa ni? Mudah-mudahan masuk kayu surat aku ni dulu. Mudah dulu deh. Tunggu ke mana matak-matak karena tama sa 500. Jadi kamu sini berapa? Dan ayo lu. Bagi mata ketek yang betul di pergi toilet tu. Dia pergi kopi di pekan dia pergi. Lalu surako ha. Tak sudah tahu tak masuk tanaman ya. Nah, apa lagi lo apa pergi marica. Baik tak apa spirit ini. Aku sana kita di kampung. Bisa kayak bagi taruh. Jalan perusahaan. Berkat tuan, dari dokter. Oh. Tak ada Sabirina. Cuti Sabirina nih. Apa itu ya surako? Papua ke mana? Papua ke surako ke mana? Papua ini mana merantau? Oh. Lord, pabiyon ki ya mo. Saya buat apa dulu kayo may? Siri iki napatay malaria yun. Wah, sini dapat ibar dia le. Ini do pendor ki mate ketek tapos 500. Apa yang gitu? Mate ketek kan lalu ano. Ada pelo, ada diregen. Ada doko. Ano iyo? Ada yung matandun tali matandun na Duko, pelo, kopi. kopi, itu ka, masugi. Ada apa ni? Ada apa do sudah? Dalam malaria. Saya dah lagi malaria. Sudah lagi ba? Iya. Na brokoli ko tumurap to isa kan lo. Nasal taruh brokoli ko tumurap ko. Dekin dia mukanya sulit tak selama ini bulu eh. Mapinamo lah. Apa belum Kurang selesai. taruh dari. Tak lagi lampi-lampi yo mebo. Hindi ko sagag yung Tadi tu dapat tanto dulu lampio. Papubalat o Cotaventura. Oh, balik mo yung timur. Tagaw to. Kadento ko sila do kapulata o na pindon di amaro lago pindon na ba malaan lamperusan Malaria. malaria. Yang mana sulit. Ito ano ya, to Kalimantan. Lalu aku tanya sana. Pa dore kepala na. Bukan. Oh. Pidukuran to, maliwam kaya. Napo kaya duko kaya. Mangingi do kaya pala to dolo kepala to eh. Si saming undi mani rampo lu. Papira ko ng pilabuan na isandar la. Sorong. Apa siya? Yung may Sorong biak macam apa sangat tak nagpakali ka. Tapi talo to, pero an, tira ba yun ni masaru.
Selalu Pak Boko. Buah budak apa boleh itu Pak Boko di kepala. Udah. Taruh ke dalam gawe. Sa pemberitaan mana? Polisi Solana lang ng Tidong te. Tidong na. Tidak kau minta utang ke? Iya. Oh. Sorot-sorot tu cantik dalam pio. Cantik dalam dia. Oh, si makarat-karat ko mah. Bagi mengomo. Iya. Rapi lah. Iya. Cantik lah. Oh, ya. Lagi yang gemoy ini. Ya dong. Nah, si makarat-karat kan ke main telampio. Itu kalau. Perkara teh. Gabungan. Gabungan lah. Semua ya. Dan nasa wakili lah. Sangka tu patam kate tua medok. May nauran di bisa. Tua medok tu pareda tu. Oke, Pak Betu, dia semakin kanting. Halo Pengga. Baru karyawan lupa buat ya. Kabar baik, puji Tuhan. Lancar-lancar proyek ya dulu ya. Lancar-lancar proyek. Khusus lah. Disyukuri semua. Iya. Mayame to lah. Sehingga bito. Yung mga ito ko sa ibin natin pinapira tayo lupa kilo. Dua. Kopi. Ya, dito tama. Ano do? Barang. Ya, mira. Nasa to. Ito kurang-kurang dalam bela. Kumba berkini sayan. Sudah kilak. Yan. Atumba mo na nita am kutan tay umba mo yan na Amin ni bindung ke karyawan na to me. Pegawai internasional mo kito me. Internasional itu yan dari sudah melako. Masulim bay sang bulan mo. Sa bulan musulena. Di ko dakaran ni ano na. Ara dia karamba mo ya pa nato antar ukaya lah. Ito no naguro. No naguro le. Oke. No naguro le dari ka yan. Dakaran. Tungpulon may laan. Guru apa kali? Salah guru no naguro. Narang-narang nama aba ada. Narang nama apa ada? Tipurera kaki marata kita na YouTube ni. Ele, tipurera kaki marata kita na YouTube ni. Yo. Itu Manado itu lagi mak anak abang hari muda. Dia nama apa ada yang peti dia skincare merai ya. Merai itu. Lebih palakon dari tu tak ya. Jangan lebih ada syariah. Skincare. Iya skincare. Mereka ibu. Oke mantap. Parah.
Oh, di tampon di pa. Agarayo. Mas, ano ka tawag? Ang talaga, pagkara. Sini ko kadang kagaris cantik-cantik. Atu. Pergi ditaruh ya. Ditaruh ibabat esaru. Apa? Tapi ibabat esaru. Ini ada. Ditaruh itu tinan na. Tempo sama mai. Apa ya? Ditaruh biru tinan na sama itu. Kami lah, nangingat ka sama ila. Iya, di masya tapi sama na. Sampai ba? Kalau ada minum kopi. Dia mau minum kopi. Bisa duka. Oke, itu posisi ibu PKK lampio lah. Ini mau PKK si cantik rasanya. Oke, Asmi Rawati Pelindung dari Sulami kata. Sulami PKK tu ada. Oh iya, gantung nih ya. Yang ada baiknya selagi PKK. Saya kopi ini. Kopi ini. Sulami juga kata Emiliana Mary Padondan. Sulami juga bisa kata. Pasti, yang ada baiknya selagi. Yang nemuan di Sulami. Kopi kalau nih lo, ya tak merotong di sang kopi. Iya betul kau. Oh, kayak para di sangan nak. Tuh ini kata ko suling karara nate kaya. Daerah ke kopi tadi picin nih. Ya tak ada nih picin nih. Cara pangmakaidak na. Nah, cara picinnya apa ya? Dan tanto maaparan-paran. Iya, usah dalanan. Pagkapanan yung suling karara na to di pubukon na buwangin to di potarong ko na asik to di pololo na sendana. Mama kue. Angka to di putang dubutaran na atong do di putang ko berkaya perosiar rang lantai. Manila tendeng-tendeng na bisa disangka di randang palilian sisuluan lantai nan di pamatuain do di pabanung karungan. La kubuat ang matang ilalam patanda mali na tumaarap dalang tang sisaman mata kalambanan paway na pong tulak padang sakti di pamatua tanah way na pong talong bakanete. Kakala pamarayan yung suling kararata pagkikuha kami lumayte tungkunan itong kumunin na siya upa tapo paraya na po kamunto tang tipit di batang di kaleta na buwaya na tang tilasik itong dong batang ka. Untuk konia oleh kona ulisuni kula sumulina tidao sa siyang tung tumama do tiang inang inda tungaro reto dia do te sondong gulawan na. Nanti buah muiraka ta mata ka lamban pangasulan sangun ni sumo boyo to ngorong poki anggang gamairi. Natang sore-sore patamawi may tundon to batantang. Apalagi kuah kuras siya miki si Tiro Lindo sundun siya miki si Manta Perupa angga taruh turi yang nati tongkonan tulindong marinding pala tas lima kulang putar lunor kosulen kararata talangan si pamatua itu dia masang kapuran pangan reke si kebanung karurungan dia masang pilam baranggol dengan siya upa paraya kada balok ta paombo lante garuga ang kulembang bisa disangka di randang palelian bisa bungan ta taruan ka takadende maya-maya din upa na paraya na po kalibutan lang irara di talo tulaya na kamemong buluan Mana repot? Oke, aman lah. nakarampuan ta masulana sang kakin dan tang kamay kang nanlanim dua mali dan bintang di Apa kareba? Ariwa, Melo. Ini ampom. Siapa nama? Jadi tontong mga kukumba mangore tangan roko sulit karata to kumua. Aidan. Lasu sila akan na pagotolino mahilig ang tao mata ni Daniel di bawah. Katang palangin di katang ukuran. Dari Bali. Makamdan niya manitang kitang kilangin na masirpi manapa imanitang ikaratuin na laabir kang ate Diona surongan sepu di pundong bayanan sa palikaramani. Kada bisa lurutong sa patikan dan bisa roko suleng karata. Kenapa tangannya ompit?
Langgang. Oh. Toro kudun koko nenek mani patang diwaka di batang di kaleta talangan mo. Oke, tuh bintang. Oke, ada nomor dia langsung dulu kita. Ah? Jadi langsung dulu. Ah. Tak siapa mo? Siapa? Tak siapa puji Tuhan. Ini ditemukan di kuah dulu Sani, kembali sabuk ke Sani gitu. Oh, iya doan ya. Kesana ko. Then longsor dulu. Kurang Pembeda nomor oke lah. Lah abi tak mata ko kinalo sa ni ba manalil ka mo tang mata ko. Tay mangiro. Tahu boleh. Ang panan yung bete di pasaparan mata kali ta patoro ni longmangi tondon nalalang. Tapos ang bali ni pantidakan na yun ang hindi bunto na simbo ya warak na kamalian. Nakininangin di yung ay bara ati patulan-tulan tang lasulin para malapana tang matisyo sa Maria Tapian na tatonto si taranak kadami sa analia bisa bungan na. Oh, di siapa? Oke, bagus sama sih. Kasu pangloloan tamamarang kang si pasambayangan langan para anabatara kumanin na upang tabupa paraya tamu paraya na tumumang parara at tanotang nga langit. Pagtiling lumatulalingan na masuwanggan at tumungan kurang kimboy isang pinan lang pimpin dan at sa gori-gori. Katontong wala si Bukali kali manangan. Takukuan si Kusoy pa Soyeta. Napasitaranat ni Ada jagung goreng. Jagung goreng, apa kabar? Rebus kabar baik. Oke. Tangan dalam. Jagung rebus. Nakikuha tabi eta patanang rampa tanang ngaduan ta kapalidan suling isyo kata di Kampiyosan Dumpi kesangararata. Iya moto katongkonan kamaritinan na keluarga almarhum Sasiambe Sene Sente. Katongkonan kamaritinan na keluarga almarhum Sasiambe Sene Sente Benteng Lepong tu Rampo Metanda Malik. Maarin din ang tilong tongkon ma atau konan laki tutun kaboro lako tubalo. Si taru ng katongkonan kamarintinan na Bapak Dr. John M. Palinggi, Jomai, Jakarta. Turampo maarin din ang tilong tongkon ma atau konan laki tutun kaboro lako tubalo. Katongkonan kamarintinan na si Mama Raymond. Rombongan na si Mama Raymond Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na si Bapak Santi, Bapak Anu Santi Jomai Jakarta, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na Bapak Berti, si Bapak Ana Berti Jomai Jakarta, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na si Bapak Analian, rombongan na si Bapak Analian Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na siya Ponggita, rombongan na siya Ponggita ba tu nenek na Marimpun. Benteng Lepong tu Rampo maarin din ang tilong tungkol ma tukonan laki tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na si Mama Green, Jomai Jakarta, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na si Mama Areno, rombongan na siya Mama Areno Jakarta, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na Rina Pasau, Sola Adinna, Rina Pasau, Sola Adinna, Damai Lantikau, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na Kristina Pasau, Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na Kristina Pasau, Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Depon. Katongkonan kamarintinan na Dedi Sola Rita Pasau, Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan na Dedi Sola Rita Pasau, Jomai Makassar, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Bapak Ana Depon. Katongkonan kamarintinan na Paulus Pasau, batu Bapak na Romeo Jomai Kupang, tu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Tuvalu. Katongkonan kamarintinan Green Sola Ayu Jomai Jakarta, Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako
Bapak Nadepon katonggonan kamarintinanna Gita Pangalinan ba tu mama na marimbun jumay Makassar rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Nadepon katonggonan kamarintinanna Dr. Anggi Pangalinan jumay Kupang rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Nadepon katonggonan kamarintinanna Reno jumay Jakarta rampo mitanda mali tutun kaboro lako Bapak Nadepon sama si terusan sangat yang karena Rine jumay Jakarta rampo mitanda mali tutun kaboro lako Bapak Nadepon katonggonan kamarintinanna anak almarhum Indo Pali domay Patua rampo mitanda mali tutun kaboro lako Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Amika jumay Jakarta rampo mitanda mali tutun kaboro lako Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Amika Bapak Amika jumay Jakarta rampo mitanda mali tutun kaboro Bapak Nadepon mintu na to lain deki alang letter A alang letter B lantang 50 bisa saya lako lantang 50 kasera utole pa mintu na to mempatun na lako Tuvalu solang Bapak Nadepon lain deki alang letter A alang letter B lantang 50 bisa saya lako lantang 50 kasera Si taruna katonggonan kamarintinanna sanek ria katonggonan kamarintinanna sanek naria penanguan rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Bapak Mode jong merembon rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Apong Marno si Apong Sorbaru rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Nek Serli Kalolu rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nenek Randanan Tanggulungan Senenek Randanan Tanggulungan to tumbang rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Sane Nenek Angel Pasang Batu Patua rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nek Sane Amos tongkonan tombang di Ataliatung rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nek Sampur Kairo rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Mama Algi Bak Tuleti jong may mamasa rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Jalden Bak Tu Inas salu 4 rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Nagaston jong may Jayapura rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Pak Karol do may Buntao rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna keluarga sa Pong Rahim do may Lebani rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Mama Elin Jayapura Papua rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Naleni Batu Sane Gusto Leatu rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Budi Soladina jomai Samarinda rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Lisa Ram Tebokne rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Pak Nita Liatu rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna keluarga sa Pak Kristel Kutai Barat Kaltim rampo tongkon membatu main lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna sa Pong Tasik Pak Pulungan Liatung rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Narisna Tandung Tondok Iri rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nek Yang Tasolampona Lamenanggala rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nenek Nesa jomai Makassar rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Naboston Lome Tombang rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Nenek Ani Liatu rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna si Bapak Berti Jakarta rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna keluarga Sani Albi Liatu rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna keluarga Bapak Ribi si Bapak Naribi Jomai Nadire rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Sane Meli Sepon rampo tongkon membatu lagu Tuvalu katonggonan kamarintinanna Bapak Najai Sepon Bangkali rampo tongkon membatu lagu Tuvalu
katongkonan kamarintinan Bapak Aron si Bapak Aron yang Jakarta rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan keluarga Pak Patresia keluarga Bapak Patresia yang Japura rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan keluarga Nekesia keluarga Serenek Nekesia pasang Lampio rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan keluarga besar Pasar Baru keluarga besar Pasar Baru Lampio rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan keluarga Batide Sandi keluarga Batik Sandi Penamuan Lampio rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan Mama Rio pasang batu rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan Bapak Nagres Malang rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan Bapak Kosto Tombak rampotong kami patu lagu Tobalu katongkonan kamarintinan Nenek Glory Penamuan rampotong kami patu lagu Tobalu minduk na salurara salbukur rampotong kami patu malik tutul kebor lagu Tobalu lalu pataru kami katongkonan alangan kami alang letter A alang letter B lamtang nomor 10 misa sitaru lamtang nomor minduk na rombongan kami patu malik tutul kebor lagu Tobalu lalu pataru kami katongkonan alangan kami alang letter A alang letter B lamtang 10 misa sitaru lamtang nomor 10 kesera sitaruna katongkonan kamarintinan si Bapak Nareni Bone rampotong kami patu lagu anak Ika lalu pataru kami katongkonan alangan kami alang letter F Sitaru na katongkonan kamarintinan na si Bapak Santi Bapak Jome Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Tobalu katongkonan kamarintinan na keluarga Evi Tandirerung Jomai keluarga Evi Tandirerung Jomai Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Tobalu katongkonan kamarintinan na Bidang Sulastri Pak atau si Mama anak Kevin Lampio rampo metanda mali tutun kaboro lako Tobalu katongkonan kamarintinan na Tante Kris Manting kalulu rampo metanda mali tutun kaboro lako Tobalu mintuk na to lain deki alang letter A alang letter B sitaru lantang 10 misa selako 10 kasera sitaru na katongkonan kamarintinan na keluarga Sane Patresia Pasar Baru rampotong kami patu lako untara dasik kira ramakan penonton bulan ibu kutang sebiaderan tutun matanggian suruh katongkonan kamarintinan na keluarga Batik Desima Labi Tombing Baraba rampung tanah tasik kira ramakan penonton bulan ibu kutang sebiaderan tutun matanggian suruh katongkonan kamarintinan na Pong Yesi Lombok Tuyu rampo matanggian suruh katongkonan kamarintinan na keluarga Batine Sule Maruang rampo duka matanggian suruh katongkonan kamarintinan na keluarga Pongkombong keluarga Sapong Kombong Bubun Batu Lampio rampo duga matanggian suruh mintu nara rabuku rampong pulambanan ramakan penumporangan buku tang sebiaderan tutun matanggian suruh bela nataru kutos yosok mimito siturandadi lempataru duku kami katongkonan nalangan kami alang letter A alang letter B nalantang 10 misa sitaru lantang nomor 10 kasera sitaru na katongkonan kamarintinan na Eli Pasa Usoladina Jomai Makassar rampotong kami patu lago siapa Pak Nadepon lampataru duka kami katongkonan nalangan kami alang lantang 10 misa 10 kasera katongkonan kamarintinan na sa Nek Linggi Totete rampotong kami patu lago Bapak Nagita lampataru duka kami katongkonan nalangan kami alang lantang 10 misa sitaru 10 kasera katongkonan kamarintinan na Ratu Tagari Bebo rampotong kami patu lago sa Nek Marimbun batu siapa Bapak Nagita lampataru kami katongkonan nalangan duka kami alang lantang 10 misa 10 kasera katongkonan kamarintinan na Bapak Anak Aron Jomai Jakarta rampotong kami patu lago siapa Bapak Nadepon kami katongkonan nalangan duka kami alang lantang 10 misa 10 kasera katongkonan kamarintinan na ni Oli Ampan Maruang rampotong kami patu lago siapa Mak Nakepin lampataru kami katongkonan nalangan duka kami alang lantang 10 misa 10 kasera katongkonan kamarintinan na ni Oli Ampan Maruang rampotong kami patu lago siapa Mak Nawerni lampataru duka kami katongkonan nalangan kami alang lantang 10 misa 10 kasera katongkonan kamarintinan na Nenek Gusto leatu rampotong kami patu lago sa Nenek Nakaron lampataru duka kami penggunaan kalangan kami alang lantang nomor 20 nomor 20 talung katongkonan kamarintinan na Aki pasang turunan rampotong Nih pada hari itu laporan lagu sejarah pasal dalam pada dulu kami ketemu dengan Bonia langkah nomor 20 setelah langkah nomor 20 tahun. Lagi pada suci masyarakat terpakai dengan ulama kami sampung jabatan kali kami di pulau dia untuk Jakarta. Nah di pemimpin apa yang kalau ada masalah sang limbong pematian
iti mga berusaha lampah kihan de maau kang kireson. Nakikwa Lagu-lagu lang bisa. soalan sang kikuha may melon. Kayo ang kisuling karata. Tapos may kakawal pa rin ang para suwi mana palakuin na tuwa di pakatongki. Di nasiupan na katong langsung pulang kalau na upupen daunana. Ang tanglah penelakan katang pes. Mangko. Iya, Untuk kan mangko. tadi tinggi suka biar. Buka bulan. Bulan kolah. Paurelan kanto daw, isa ko. Sang seterusnya sampai karena kiloranya ikuse damai lea rampong yang damai itu pun kaborok. Punta atas kira makaman kita orang kaya. rampong makan kian sul. Lain dari bantang sama pulau bisa saya sama pulau. Oh, nagulong na ito eh. Kuhamin na kanyang kilang lipit. Oke. Pesta terus Raja. Emiliana Mary Pagkalabyo luar biasa cantik-cantik. Asmi Rawati Palindung cantik-cantik siya mga kita. Margareta Patangkian salamat. Nakaminto Indah Pagkalabyo. Siya selalu. Salamat di sini. Pengen lagi dia ikut di komen. Layak kita karena langka. Ini kan siapa Pak Malaysia dalam dan bebek menjadi kata kita. Tajam kemiringan lain. Mesti den nih. Nah, oke lah guys, kita istirahat dulu. Istirahat dulu.